kugeza ubu ku isi abanduye Covid19 bagera kuri miliyoni 93, abamaze kuyikira ni miliyoni 51, abimaze guhitana ni hafi miliyoni 2. Mu Rwanda bayanduye basaga ibihumbi 10, abagera ku bihumbi 6,900 barayikize, abakirwaye barasaga ibihumbi 3. Abo yahitanye kugeza tariki ya 14 z'uku kwezi kwa mbere ni 133. Nubwo Covid19 yamaze kubonerwa urukingo, ariko impuguke mu buvuzi zirasobanura ko hari byinshi bikiri mu bushakashatsi kuri iki cyorezo gikomeje kudindiza ibikorwa n'imibereho y'abatuye isi. Muri iki gihe n'abamaze gukingirwa ngo ntibagomba kwirara, ntibagomba guhita bacukubiri haba n'agapfukamunwa cyangwa ngo bibwire ko ibisabwa batarakingirwa bo bitabareba. Dr. Leonard Nduwayo ni umuganga ino mu Bufaransa. Twavuganye ari mu bitaro biherereye mu ntara ya Oise, iri mu majyaruguru y'umurwa mukuru, Groupe Hospitalier Public du Sud de l'Oise. Natangiye mubaza impamvu bukana bw'iki cyorezo bugabanuka bwacya bukongera bukigabiza abantu, kikaba kibyinisha abantu muzunga, dore ko mu mezi yashize kigeze gusa n'ikigabanutse, none muri iyi minsi ni Burayi cyasubije abantu ku nkeke. Iki cyago kandi muri iyi minsi kigaragaje no mu yandi masura, ariko iyo zunguruka y'agateranzamba iraterwa n'iki? Dr. Leonard Nduwayo: biragoye kubisobanura kubera ko ya virusi SARS-CoV-2 aho yatangiye mu Bushinwa mu mwaka ushize yagiye ihindura isura. Ni nabyo biduhangayikije cyane kuko ubu ngubu hamaze kuza nyine ibyo bita ngo mutation cyangwa se variant, virusi ihindura imibere yayo. Ariko ni ibintu bisanzwe, guhindura isura kwa za virusi birasanzwe, niko zibaho kugira ngo zidapfa. Mbese nabigeranya nk'inzoka yiyubura kugira ngo idasaza. Kuva rero yamenyekanya iriya virusi mu Bushinwa, ikaba yarageze mu Burayi, ikagera no muri Amerika, none abantu bakaba barimo gupfa barenze miliyoni kandi biracyakomeza. Nuko iriya virusi ari nshyashya kandi ifite ubukana bukomeye. Nakwibutsa yuko ibihimba by'umubiri byangirika cyane ni ibihaha, umutima, impyiko n'ubwonko. Ariko rero iri guhindura isura ntabwo bivuga yuko ifite ubukana kurusha uko yatangiye kera mu Bushinwa, gusa nuko ikongera kurusha ya virusi ya mbere. Ibo rero ntabwo turamenya niba ubu ngubu ziriya variant zo mu Bwongereza, zo mu Buhinde, hari zo muri Afurika y'Epfo, hari zo muri Yapani, hari n'izo muri Brazil, ntabwo turamenya niyo zifite ubukana kurusha ya virusi ya mbere yaturutse mu Bushinwa. Ubwo rero mu minsi iri imbere niko tuzabimenya. Naho ikindi navuga gitera, mbese turi mu kintu cyo kuzenguruka iruhande rwa virusi tutazi ibyo ari byo, ni uko muri ibi bihugu turi tubamo, ni ibihugu ubukungu bwabo bushingiye ku kwidagadura, kujya muri siki, kujya mu mabare, kujya muri diskoteke, kujya muri biblioteke. Mbese nibyo bita mu Gifaransa ngo ni société de consommation. Bagerageje barekura abantu bavuye muri guma mu rugo, noneho barekuye abantu bajya kwidagadura, bajya kuri za plage, nibwo virusi yongeye iragaruka. Nibyo rero ubu ngubu mu Bufaransa tugezemo, ahubwo bashyizeho umukwabuko kuva ku wa gatandatu saa 12, ariko rero gashobora ko tuzasubira muri guma mu rugo. Abantu baramutse bakingiwe, umuntu yakwizera ko ikiriya cyorezo cya Covid19 cyaba kivuye mu nzira, uburyo bwo kugihashya bwaba bubonetse. Ibingibi byo kuba abantu bagenda bambaye agapfukamunwa, mwabwira abantu ko byaba bitakiri ngombwa, ko nta waba kiyanduye? Urukingo cyangwa inkingo, kuko ubu ngubu hari inkingo ebyiri ubu ngubu zikoreshwa mu Burayi, hari ya Pfizer BioNTech n'iya Moderna, ariko hari n'indi izaza mu kwezi kwa kabiri ya AstraZeneca. Uretse ko hari n'izindi za inkingo zikoreshwa mu Burusiya, cyangwa n'indi Sinovac yo mu ntuza yo mu Bushinwa. Numvise yuko no mu Buhinde bafite indi yakozwe na laboratoire yitwa Bharat Biotech, n'indi yo muri Iran.
ariko izo ngingo rero ntabwo turamenya neza niba tuzajya tuzikora rimwe mu mwaka tukongera wenda umwaka ukurikiyeho tukongera nk'uko mbese bakora ingingo za giripe. Ariko icyangombwa abantu bagomba kumenya ni uko kugira ngo abantu bagire abasirikare barinda umubiri, ibyo bita immunisation collective. Mbese nk'urugero mu Bufaransa butuwe n'abantu miliyoni 65, kugira ngo immunisation collective igerweho ni uko nibura nka miliyoni 40 z'Abafaransa zaba ari immunize. Ni ukuvuga rero nk'abantu bafashe iriya virusi bakagira abo basirikare barinda umubiri antikoro, ukongeraho n'abagize urukingo, ubwo tugeze kuri miliyoni 40, ubwo ni iyo immunité collective twaba tuyigezeho, noneho virusi yahagarara wenda ikazimira ntawamenya. Ariko kugeza ubu ngubu ibyo nabyo ni speculation, ntabwo tubizi neza, kuko iriya virusi ubwo itangiye kugenda ihindura isura, wenda dushobora kuza dukingira abantu buri mwaka, birashoboka. Nta muscientifique akubwira niba koko tuzakingira abantu rimwe gusa cyangwa tuba tuzabakingira rimwe mu mwaka, buri mwaka. Hanyuma wavuga iki rero ku bijyanye n'uko hari n'abagiye bagira ikintu cyo kugononwa no kutizera neza ibi ngibi by'inkingo bimaze kuva mu bushakashatsi? Hari ingero ebyiri. Hari abasanzwe barwanya inkingo basanzwe bazwi, hakaba n'abandi bafite ubwoba ngo kubera yuko ziriya nkingo zakozwe ku buryo bwihuta kandi n'uburyo bushyashya bwo gukora ziriya nkingo. Ubundi inkingo twari tumenyereye ni inkingo binjiza mu mubiri virusi ariko bakuyemo ubukana, noneho umubiri iyo virusi yazagaruka igasanga mu mubiri hari abasirikare bakayimenya, noneho bakayihashya. Ubu rero inkingo z'ubu ngubu zo zikoreshwa bakoresha tekinike nshyashya yitwa ARN messager. Icyo kintu rero cyateye abantu ubwoba kuko basa naho bavanga ADN na ARN, ntaho bihuriye rero. Ubu umuntu uba muri ADN iba uza mu tubumbe tw'umubiri twitwa aho bita nuwayo. ARN rero ntabwo iba muri nuwayo, ARN ntabwo igera muri nuwayo. Mbese navuga nuwayo ko ari inda y'utubumbe bita selule, naho ARN yo iba iruhande aho bita muri cytoplasme, abize ubumenyi bw'isi bya biri bya biology. Abo bantu rero ari abarwanya ingingo basanzwe, ari nabo bafitiye ubwoba yuko izo ngingo zakozwe ku buryo bwihuta kandi kuri tekiniki inshyashya, nibo bateye ikibazo batuma n'abantu batitabira izo ngingo. Ukongeraho rero na bya bindi mu cyongereza bavuga ngo bya fake news, abantu birirwa bavuga ibintu bya bindi ngo mu gifaransa bitwa ngo théorie du complot. Nuko bumvise bavuga yuko ngo muri ziriya ngingo ngo bashyizemo ngo akantu gashobora kuzajya gacunga abantu, ngo wajya nko muri resitora bakamenya aho uri, wafata indege bakamenya aho uri. Ariko ibyo bintu rwose ni ukubeshya. Ziriya ngingo zikingira iriya virusi, ntabwo abantu b'abascientifique baba barashyize ku isoko ziriya ngingo bazi ko zizamerera n'abantu. Ibyo rwose ni abantu bagenda babibeshya. Wabwira abantu ko bitewe n'impamvu z'ibintu bigikorerwa ubushakashatsi mu cyitegereza bitarasobanuka neza, wabwira abantu yuko n'abikingije bagomba gukomeza kubahiriza ariya mabwiriza yose yo kwirinda uburyo bwo kwanduza, bwo kwandura? Nibyo rwose bagomba kwirinda, wakingirwa utakingirwa. Uretse ko nyine icyo tuzi mu gukingirwa cyane rwose nibagiwe no gutsindagira, ni uko izi nkingo zasohotse zituma abantu bafashe virusi, niba uyifashe utagira mbese itononora cyane ibihaha. Nabyo biduhangayikije cyane, wa muhindo virusi itera mu bihaha, umuntu akagira umuriro ugera kuri za 40-42, ntabashe guhumeka neza, hakaza umwotsi mu bihaha.
izo ngingo zo byo turabizi zikingira ubwo bubabare buba mu bihaha, ariko kuvuga yuko zagukingira kutazongera kongera gufata indi virusi byo ntabwo tubizi. Ariko ibyo byo mu bihaha niyo wongeye ugafata virusi warakingiwe ntabwo izahaza ibihaha, mbese ntabwo ugira ntuzo byo bita mu gifaransa ngo complication, nta ngaruka mbi cyane mu bihaha itera iyo utakingiwe. Ibyo byo turabizi. Ivuma mu rugo bayishyizeho, ari umukawo bashyizeho, ari agapfukamunwa, ari kwirinda ahantu hacutitse abantu benshi cyane, nabo bagomba kubikora nk'abandi bose, kuko ashobora kongera kuyifata cyangwa nawe akongera akayitera abandi. Agomba rwose gukomeza kwirinda kuzageza igihe nyine tuzamenyera niba ko habonetse ingingo zishobora wenda kuzarinda umuntu burundu, kuko birashoboka, kuko ari na za laboratwari ubu ngubu nyine zo zafashe igihe kirekire zo gukora izindi ngingo zishobora kuzajya ziterwa inshuro imwe gusa. Urumva rero ubwo n'ingingo nazo bizagenda bitera imbere, wenda tuzabona urukingo rwose rukingira burundu, ntawamenya no kubisengera. Tugushimire cyane Dr Leonard Nduwayo, turakwifuriza ibihe byiza Dr. Urakoze nawe. Iki cyorezo ntabwo kiratuva imbere, tugomba kugihashya tukakirwanya kandi tukazagitsinda. Murakoze.